U lindela nga vhaṅwe vha vhadzulapo vhe vha pfulusa vhuponi ha district 6 miṅwani yavho gidi da-tahe furathi na musi wo swika magumoni. Izwi ndi nga murahu musi wo sainiwa maṅwalo a vhuṋe zwine zwa khou vulela nḓila uri vha humele mavuni e vha pfuluswa ngaho nga khani nga muvhuso wa kale wa tshiṱalula. To those families who were forcibly removed from this area at the beginning of the 20th century, when forced removals and marginalization of affected communities took effect, we're saying to those communities, one day your dignity will be restored. Vha muvhuso vha ri vha khou thoma nga vhaaluwa uri vha vhe vhone vho no thoma u wana mavu avho murahu. We had given ourselves 3 years, but with the disruption of COVID, I think instead of finishing by 2024, we might go to an outer year 2025. Vhaṅwe vha vhathu vho vhuyelwaho nga u wana mavu avho murahu vha ri vha na miṅwaha ya 2 yoṱhe vho lindela. Tshanda tsha phuresidennde wa shango vho-David Mabuza vha ri izwi ndi tsumbo ya uri muvhuso u tea u takusa milenzhe. I think we must recommit ourselves to move a bit faster. This is the general outcry that 20 years down the line, we're still grappling with this project. Fhedzi vhaṅwe vha vhadzulapo vhane vha khou tea u wana mavu avho murahu vha ri vha na miṅwedzi ya ṱahe yoṱhe vho saina maṅwalo a vhuṋe, fhedzi vha ri na namusi a vhathu pfulutshela kana u humela mavuni avho.